bahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan tadarus Al-Quran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membaca juz ke-30, juz terakhir dalam acara tadarus ini. Sholawat beiring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan pertama kita silakan kepada Mendetati membaca ayat surat An-Naba ya, ayat 582 sini. Silakan Mendetati. Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Oh ya. Ya, dimulai dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tunggu Tati ya. Ya. Siratal ladzina an'am ya, jangan an'am, jangan kayak ke bawain dua-duanya ya. Nah, an'am harus tepat. Coba lagi deh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah Ibu Guru? Ya. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa Ulang lagi deh. wa khalaqnakum aja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba inna jahannama kanat mirsada littoghina masaba littoghina ma'aba
لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا Wagasa, tipiskan sinnya, jangan wagasya. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa aunana hadaiqa wa aunaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawaw wala kidzaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lah la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu faqala sawaba Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba Inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ya Wasa bihasanya panjang ya, wasa tidak dipanjangin nama mandiniti wasa dan fasa sanya dipanjangkan. Coba ulang lagi dari wasa ayat 3. ayat 3 Wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati yauma tawjufur rajifah tatsba'uha radifah qulubun yauma idzin wajifah أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نجرة قالوا
Nakhirah bukan nadhirah. Coba ulang lagi Mandi. Nah, nakhirah ya, maaf. Nakhirah. إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Maaf, to bukan ta. Ya, ya. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما يسعى وبرزت الجحيم لمن يرى Jahimu. جحيم وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Lalanya dilembutkan ya Bu Erni. Awiyazak. Ini aja lembut. Ya, jangan saya dibaca. Lal ya. Awiyazak. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talafha kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa aqbarah summa idza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah fa yanzuril insanu ila ta'amihi anna. Nggak boleh dipanjangkan Bu Erni. Kalau kita berwakaf dimatikan ya. Oh iya ya. Iya ya. Nih, jangan mih. Iya. Nih. Wa yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal ardu saqqa fa ambatna fiha habba wa inabaw wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaib. Jangan wanak aja ya. Tadi agak di bawah tasdid nunnya. Coba ulang lagi deh. Yang ayat 29 Bu Erni. Wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sohah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani wa sahibatihi Wa abi dulu. oh iya wa
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sa kulil likulli imri'in minhum yawma idzin yughni wajuhu yawma idzin wujuhu yawma idzin musfirah zahikatum mustabsirah. Oh, coba Wow. ulang lagi, bukan gua ya, tapi bo. Coba ulang lagi, Bu. Dhahikatum mustabsirah wa wujuhu yawma izin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Matiin mic-nya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza عطلت وإذا الوحوش حشرت إذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا
أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس Ininya kabur dulu. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Lanjut. Sambung dikit lagi kali ya. Bismillah. Soalnya Oh iya benar. Kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Lanjut. Satu lagi. dua ayat lagi ya. Dua ayat lagi ya. Yaumin azim, 2 ayat lagi. Liyaumin azim يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ya. Ya. Oning. Ya, Oning silakan. Kala inna kitabal qari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, tunggu sebentar Kalla Oning. Ya. Oning, tunggu sebentar. Itu ada tulisan saktah di atas ya. Artinya berhenti Ya. sejenak tanpa melepaskan napas ya. Kalabal, berhenti di balnya dulu 2 detik aja gitu. Terus iya. sambung tapi tidak bernapas ya. Ditahan napasnya terus langsung ya. Jadi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Kalla innahu Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Tsumma innahum lasalul jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum kitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yasqubu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa iza marru bihim yataghamazun wa iza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa iza ra'awhum qalu inna haula ladzallun wa ma ursilu alaihim hafizin wal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Iya, sambung aja deh satu ayat lagi tanggung. Bismillah, tanggung dua ayat lagi ke belakang, tanggung. Alal araiki yanzurun suibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Kok ini? Bu Ina ketutup mic-nya, Bu Ina dibuka mic-nya. Mic-nya Masya Allah. ketutup. Oh, ulang ya Bu. Dari Ulang awal Bu. dari ya ayyuhal, bukan ayat 5 udah. Wa adzinat Oh ya. dari ya ayyuh ayat 6. Oh ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya, ha kecilnya Bu Ina, ha ya. Kadihun, jangan kadihun ya. Dibedakan antara ha kecil dan ha besar. Kadihun ila rabbika kadahan. Nah, itu ha kecil dua-duanya ya. Coba ulang lagi deh Bu, dari ya. Ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila Masih dihun. rabbika kadhan. Oh, Udah iya. masih dihun, jangan dihun dihun. Syahihubah. Ha, Ha ya di tengah-tengah Ya. tenggorokan ya. Ya Bu. Ya ayyuhal salah.
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban Tambah lagi. yasir. Jangan yuha tapi yuha. Yuha. Yuha Nah, yuha. yuha Nah, gitu. kurang pas ya Bu, nggak di tengah ya. Kurang ke tengah-tengah ke tenggorokan Ibu. Yuha. Kalau yuha tuh H besar. Yuha. Yuha fasaufa yuha gitu ya Bu. Coba. Fasaufa yuha fasaufa yuha sabihisabai yasiro. Sabu ya, bukan Wayang sabu. Sabu, Bu. Coba ulang lagi, Bu. Tadi Bu bacanya sabi. Ulang lagi deh. Cepatkan bacaannya. fasaufa yuha sabu hisabai yasiro. Ya, dilatih-latih aja Wayang bacaannya, Bu. Ya. Soalnya Ibu mungkin udah kebiasaan, jadi suka kebaca H besar juga, H kecil gitu ya. Kalau dibetulin kadang-kadang ada yang salah, yang lain yang salahnya. Sabunya tidak panjang ya. Coba ulang sekali lagi, Bu. Fasaufa yuhasabu hisab. Jangan tertahan nih, Bu. Fasaufa yuha sabu hisabai yasiro. Wayang qalibu ila ahlihi masruro. Wa amman utiya kitabahu. Wa amma panjang mahnya. Wa amman utiya kitabahu waro azhrih. Fasaufa yad'u subura. Wa yasla sa'iro. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu zanna allai yahura. Ya, dimatikan rohnya, Ibu. Tidak panjang. Oh iya. Innahu zanna allai yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu Fala uqsimu bis-safaq. Panjang. Bu, jangan cepat-cepat ya. Nggak kedengaran nanti kalau aku negurnya bish, syafaq. Shinnya lebih keraskan, fa-nya jangan dipanjangkan. Coba lagi. Fala uqsimu bis-safaq. Kenapa dipanjangkan juga? Fa-nya nggak ada tanda panjang di situ kan? Oh, Bish, syafaq. Bish, syafaq. Dipantulkan qafnya ya. Iya. Fala uqsimu bis-safaq. Masih kepanjangan ya, Bu? Enggak. Oh, enggak. Walaili wa ma wasaq. Jangan ditahan, jangan wasak kok. Jangan ditahan. Kalau ditahan jadi tasdid qafnya. Dilepas aja cuman dipantulkan ya. Walaili wa ma wasaq. Wasaq. Jangan wasak kok. Wasak kok ditahan dulu. Itu berarti tasdid qafnya ya. Wasaq. Walaili wa ma wasaq. Wal qamari idzat wal qamari idzat tasaq. Latar kabun nato afam. Oh, tidak panjang. La tarakabunna tabaqan an tabaq. Latar kabun tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Tanya panjang. Fama lahum la yu'minun.
Wa iza quri'al alaihimul. Kuri'a Ibu, jangan kuri'al ya, tidak ada lam mati di situ. Wah, Oh iya. ini nanti ada tanda sujud sejadah ya, habis ujungnya ya. Kita sujud semua, coba lagi. Wa iza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Jangan Qur'a tapi Qur'a ya. Jangan Qur'a. Kalau Qur'a ini baca coba sekali lagi dibetulkan. Wa iza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ya, kita sujud dulu ya, Bu. Ya. Lagi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Balil lazina kafaru yukazzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Panjang. Oh iya. Panjangkan yuk. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'azabi alim. A-nya jangan tertahan, A-nya tidak panjang, bi'adzab, ditanya aja panjang. Fabashshirhum bi'azabin alim. Illallazina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, dilatih bacaannya ya Bu, masih nggak berubah Ibu, hanya H kecilnya ya. Ingat-ingat H kecil di tengah-tengah tenggorokan. Wa amilus solihah, liha, jangan liha, artinya juga berbeda gitu ya. Nah, kalau Ibu nggak bisa baca H, kalau nggak Ibu latih-latih di Al-Fatihah, Ibu salatnya nggak sah ya. Fatihah itu wajib dalam salat, usahakan kayak alham itu kan harus H kecil, jangan alham. Kalau alham itu salah besar Ibu. Nah, artinya juga jelek gitu ya. Jadi dilatih-latih membaca H kecil ya Bu. Ya, Bu, terima kasih Bu Zur. Yuk. Bu Desmiroza silakan. Desmiroza. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oh iya, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud iz hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi wallahu ala kulli syai'in syahid. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Gimana Bu Guru?
Terus One bisa dimatiin mic-nya, One bisa dimatiin mic-nya. Nah, biar nggak kedengeran. Innalladzina Nah, iya. Ya, terus. Hilang suara. Mati mic-nya, Bu. Desmiroza mic-nya dinyalain. Desmiroza, mic-nya mati. Mic-nya ketutup. Ya. innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Rohnya ditipiskan ya. Buat Desmiroza. Rabbika lasyadid. Kabir itu ditipiskan rohnya ya. Kalau mematikan roh, kalau sebelum roh diwakafkan, hurufnya berharakat kasroh, roh yang diwakafkan tipis. Kabir, jangan kabir. Kalau tebal itu salah juga ya. Kabir, jangan kabir. Kalau dia fathah sebelum roh dimatikan baru tebal, kalau dhammah baru tebal. Tapi kalau kasroh hurufnya sebelum roh dimatikan itu baca rohnya tipis ya. Zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Masih tebal gitu. Masih tebal ya Bu Ade. Tapi dia nggak dengar. Masih tebal, jangan kabir. Kabir. Kalau kita membaca roh tipis tuh ya, pipi kita itu ketarik. Kabir. Kabir. Baca i gimana? Kabir. Jangan kabir. Kabir. Kalau kabir. Ketarik pipi kita itu. Kabir. 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 Jangan kabir. Masih masih ada. tebal. Jangan kabir. Kabir itu tebal. Kabir. 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 Masih. Kabir. Bibir Kabir. gitu kan, seperti ngomong bibir gitu. Nah, bibir kan tipis. Kabir. 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 Ya, kabir. Itu tebal juga itu kabir. Mulutnya Kabir. dimancungin sih akhirnya. Ya, jangan dimonyongin mulutnya, tapi ditarik kiri ke kanan. Kabir. Kabir. Ketarik gitu, jadi tipis kedengarannya. Jadi kalau kabir tebal, jadi nggak. Kabir. Ya, dilatih-latih aja, masih tebal ya. Kalau Tasin juga sering gitu ya ditegur gitu, tapi masih belum berubah. Ya, nggak apa-apa, coba dulu deh. Diulang lagi, Bu Guru. Coba sekali lagi deh, ulang dari zalika. Zalikal fawzul kabir. Masih tebal ya. Dilatih-latih aja Bu, Desmiroza ya, dilatih-latih aja, masih tebal gitu. Usahakan tipis, tipis itunya. Ya, terus dulu deh. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Zul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi taqzib. Wallahu min Tipiskan kafnya ya. Fi takdzib, ada hamasnya sedikit. Balil ladzina kafaru fi taqzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Sudah, Bu Guru? Udah. Balik lagi ke awal kayaknya, nggak ada lagi.
Ya, Silakan. oke. Satu surat ya. Ya, satu-satu surat lagi sekarang. Kayaknya enggak apa-apa satu halaman, kita cuma 10 orang. Itu pun Oh, 3 Oh, iya. kali nanti kita tuh. oke. Satu halaman aja lah. Bismillah. Surat-surat saja, Bunda. Panjang lagi itu belakang Bung Azbi. Ya, silakan Mandeh Tati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma in Uliqom. khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dzatir raja. Wal ardi dzatis sada. Innahu laqawlun fasl. Wama huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Yakidu, panjang dulunya. Oh ya. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amlihum. Amhilhum. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillah. Sorry, Bunda. Makasih Wak tadi. Kalau misalnya satu halaman, nanti akhirnya satu surat itu terputus. Jadi biarkan sempurna yang membaca satu surah. Nggak masalah kalau panjang kan kita saling bergantian gitu loh, Bunda. Itu Siap, maksud siap. Wak. Ya. Ya, siap. Nanti kan diulang lagi ya. 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 Silakan, Pandai Neti. Lanjut Mandeh Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi Mandeh hanya tidak panjang. Hanya jangan dipanjangkan nih. Ulang lagi. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a waja'alahu sa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa yunassiruka lil yusra. Wanuyas kepada tadi wajah. Maaf. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra.
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Selesaiin suratnya, Mandai, sampai 4 ayat lagi. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Coba ulang lagi, kayaknya emaknya ketinggalan ya. Coba ulang lagi deh. Suhufi صحف Ibrahim. إبراهيم وموسى. Ya. Ahmad ada? Pak Ahmad, Pak Ahmad sepertinya tunggu Ambu baca, mungkin dia tak mengundur diri. Pak Ahmad Iya, Hatta ada? Ada. nggak ada kayaknya. Langsung aja Bu Erni. Nanti kalau muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Coba ulang lagi Bu Wujuh Erni, jangan hal Bu Erni, jangan hal tapi hal itu hal besar ya. Hal. hal Hal. ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma izin khasi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Nah, itu Tus hanya itu baru kecil. Jadi dibedakan ya antara H besar, H kecil ya. Jangan semua H besar ya. Jangan diganti dengan H kecil, diganti H besar, H besar diganti H kecil ya. Tasla naron hamiyah. Coba lagi Bu Erni. tasla naron hamiyah. Betul nggak, Bun? Salah. Ha ya, Masih. ha di tengah-tengah tenggorokan. Ha. Hamiyah. Coba lagi deh. Tasla naron hamiyah. Iya, Tusqa terus. min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yu'ni min ju' wujuhu yawma izin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha la'iyah fiha ainun jariyah fiha hururum marfu'ah. Coba ulang. Fiha su ya, bukan hu ya. Fiha sururum marfu'ah wa aqwabum maudu'ah wa X nama tipis pastinya ya Bu Erni. X, jangan X ya tipis. wa aqwabum maudu'ah wa namariku masfufah wazarobiyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqad wa Nah, ilat itu yang mati bukan dal ya. Jangan fakuliqad. Fakuliqat. Itu ta kan yang mati. Ta ya. Ya. Ditekannya ke ta. Jangan ke dal. afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir
laita alaihim Hmm. bimusaitir. Kenapa Las lagi dibaca? Ya. lasta alaihim bimusaitir. Bimus nggak ada tasbihnya swat ya. Jangan bimus, tapi Jadi sini nih Kak. Nah, swatnya itu nggak tasbih ya. Bimusoyir. Musai. Kurang lagi deh. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'azibuhu Allahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr وليال عشر والشفع الوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Atta. Cepat dulu harus asli ya. Awak Udah, tidak bantu apa-apa. bismillah ya. Dah ada. Awak bantu bismillah tadi. Ya.
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما jangan tahamal tahamal. Ha kecil ya, dibedain ya Pak Ahmad ya, ya. ya. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا ويواصوا بالصبر Watawa bukan wayawa ya. Coba ulang lagi. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بمرحمة Watawa sobi ada lam matinya ya, jangan bil. بالمرحمة الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فهل أمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. One masih ada. One buka mic-nya One. Nggak ada. One langkah aja Bu Wina. Ya, Ada. Ya mana, silakan. mana lagi? Yang mana lagi?
surat Al-Lail lagi, Al-Lail, halaman 595. Al-laili Wal, iza yaksa. ya, wal-laili Ya, idza. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili iza yaksha. Wan-nahari iza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dia Amma siruhul. Ini ya. Lam yang kedua yang mati ya. Jangan siruhul tapi siruhu panjang hunya baru lil oh ya, yusra. Lam yang kedua yang mati ya. ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu malahu Luhu. idza tawadda. Luhu. Luhu. Coba ulang lagi. Luhu bukan lahu ya. Coba ulang lagi. Anhu maluhu idza tawadda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fanzartukum nawan talazza la yaslaha illal asqa allazi Asqa. kazzaba wa Asqanya dipanjangkan ya. Itu yang kayak ya itu tuh memanjangkan kaumnya. Jangan dimatikan. La yaslaha illal asqa. Itu namanya alif maghfirah. Itu dipanjangkan. la yaslaha illal asqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannahumal atqa. Ulang lagi. Nih, diulang lagi. Wa sayujannabuhal pelan-pelan. Wa sayujannahuha wa sayujannabuhal atqa. Ya. Allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Iya. Terus ya? Enggak. Udah. Wadduha. Satu surat. Nanti bisa bukti kalau ada waktu masih ada. Desmi Roza, silakan. Saya ya, Bu. Desmi Roza. Bu Wina. Habis Desmi Roza nanti Sasni ada yang baru tuh. Sasni. Buka aja Saya kamera. belum, Bu. Saya belum, Bu. Oh iya, Bu Wina dulu, Bu Wina dulu. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Wina duluan daripada Adek gitu lah. Iya, Bu Wina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, silakan Bu Wina. Tutup. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tipis ya, Bu. Fala tanhar. Wa Kalau itu tebal karena sebelum mati dia berharakat fathah tebal ya, berharakat fathah, berharakat dhammah, ra-nya dimatikan tebal. Kalau sebelum huruf mati berharakat fathah dan dhammah ya. Kalau kasrah baru tipis. Ya, ya. Fa ammasaila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Hanya panjang, Bu. Oh iya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sekarang Ibu Maris ya nomor 10 ya. 9, sorry. 8. Oh, Desmirosa, sorry. Ya, Desmiroza. Buka mic-nya Desmiroza. Mic-nya belum dibuka. Ya. Wadduha lagi ya, Bu. Asyar udah dua udah di bawahnya. Hah? Yang di bawahnya. Asyar. Walaili. Alam nasrah laka nasrah lagi. Alam nasrah. Kiro. 9596 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrah laha sodorok do'na ang. Gimana, Guru? Ya, terus. Alam nasrah laka sodorok wa wado'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Inna ma'al usri yusra. Fa'in hilang ketinggalan atau apa memang? Ulang lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sebaiknya Ibu Bismillah. Ibu Imaris ya. Udah satu surat ya. aja ya, buat nanti diulang lagi. Ibu ada. bukan Ibu Maris dulu yang paling dulu datang. Maris dulu. Imaris. Oh, iya. Ibu Marianis ya. Ya, Ibu Marianis 2 surat saja kan beliau belum baca. Yang kita udah baca. Jadi Tasni dan Bu Marianis 2 surat ya. Iya. Dan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Tsumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa amilus sholihat. Ibu ya, sering banget ibu-ibu ya membaca H kecil, H besar disamain aja. Dibedain ya. Wa amilus sholihat. Jangan lihat. Artinya salah nanti ya. H kecil itu ya. Coba ulang lagi nih, Bu. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Bi'ahkamil hakimin. Jangan bi'ahkamil hakimin. Hakimin. Apa deh? Alaysallahu alaysallahu biahkamil hakimin. Ya, sebenarnya Bu Irmanianis bacaannya biasanya fase, cuman udah kebiasaan ya, H kecil, H besar sama aja. Dibedain ya, setiap H kecil tuh baca H kecil, jangan disamain dengan H besar, artinya salah nantinya gitu. Ya, terus Bu, satu surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Tipiskan kafnya. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Nah, jangan Bu Ima, jangan kalau ak itu tebal itu kan kaf kecil yang berarti akram. Ada bisa di kaf kecil. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal, jangan allamal. Kalau allamal kayak alif yang dibaca ya di tengah-tengah tenggorokan. Allamal Qur'ana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sudah? Ya. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, sujud lagi. Sajada lagi khalaqa wa syaka sama wa sarahu wa quwwatihi fa tabarakallahu wa Ya, silakan Sasni.
Buka mic-nya, Sasni belum buka mic-nya, nggak kedengaran. Sasni, mic-nya belum dibuka. Mic, Sasni, Sasni, bisa nggak dibuka Iya, mic-nya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, Bu. Satu surat lagi. Ya, satu ayat lagi, satu surat lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladziina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikiina munfakiina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Iya, balik lagi ke Marifati. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasudun sudurun ya yauma idzin yasdurun nasa yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan Khairan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Satu surat Ada saja toh? lagi? Satu ya? Apa lagi? Ya, satu-satu aja. Satu-satu aja. Pandai. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Saya tadi. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi isati radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunna jahim. Summa latarawunnaha aina yaqin. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. One masih ada. One silakan One, buka mic-nya One. Mic-nya One silakan One. One-nya nggak dengar. One, panggilan One siapa sih yang One? One,
Oh, lagi ngobrol kayaknya. Langkah aja dulu deh. Bu Wina, silakan Bu Wina. Nah, udah Bone udah dibuka. Udah Ya. boleh, silakan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala Kaidahumnya alaihim. tidak dengung ya Allah. One alam Ya. yaj'al kaidahum, humnya itu nggak dengung ya. Alam Oh ya. yaj'al kaidahum fi, jangan ditahan di kuhumnya, tidak dengung. Ya, makasih. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijawatin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Habis ya? Habis. Silakan Bu Wina. Bukannya Demis Rosa. Demi. Habis Sone Wina lah. Desmi Rosa masih bawah. Wina udah dulu. keluar. Udah nggak ada. Enggak lah, Ibu Desmi Rosa dulu. Wina Baru dulu. Bu Wina dulu dari tadi udah ditulis kok namanya. Wina Bu udah Wina keluar. sudah keluar. Udah keluar Ibu Wina. Oh, udah keluar. Ya udah. Desmi Rosa. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sekarang boleh Ibu Maris. Sasmi nggak tidak? Bukan, Ibu Maris dulu. Baru Sasni terakhir. Oh ya. Ya, ya Mariam. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, Sasmi dua surat aja karena sedikit ya. Ya. Silakan Sasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Fasholli li rabbika wanhar. Kecil Sasmi ya, coba diulang lagi di fasholli. Ya, jangan har, tapi har. Fasholli li rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Balik nanti. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah dibaca itu mandi tadi idaja lagi. Oh, Tadi 2 surat karena oke. sedikit. So, Bismillahirrahmanirrahim. Idaja. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Satu lagi. Pak Ahmad, Pak Ahmad, Lagi nak, lanjutnya satu lagi Ada Bu Bu Neti. Neti, ada Bu Neti. Nggak usah Bu Neti Boleh. aja dulu. Teruskan Bu aja. Neti aja. Ya, satu-satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu malahu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad, jangan ahad. 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 Jangan Ya. sampai 3 kali ya Pak Atta, kalau pulhunya 3 kali deh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali, 2 kali lagi coba. Ya. Enggak, maksudnya ulang lagi dari Walam- pulhunya. Ya. Maksudnya sampai 3 kali. Oh ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Bu Erni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillah. Sudah. 3 kali. Sudah. 3 kali. Enggak, yang 3 kali kulhu doang ya. Qul huwa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan Allahumma arsalna bil Quran. Kalau sudah selesai tadarus kita pada pagi hari ini, marilah kita dengan membaca doa Hifdzul Quran. Coba Sasni deh gantian ya. Sasni silakan.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya, silakan artinya Bu Imarianis. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Sasli dan Ibu Imarianis ya. Udah selesai, udah tamat kita 1 juz ya. Kita nanti dimulai lagi dengan awal surat nanti ya. Saya sebagai pembimbing minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Marilah kita lanjutkan dengan Ibu Mendeneti sekarang. Silakan Mendeneti. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan ya kita khatam hari ini. Mungkin untuk selanjutnya kan masuk bulan Ramadan, sebelum kita tutup ya, sebelum kita membacakan doa penutup majelis, atau kita tutup dulu baru kita bicarakan. Boleh ditutup dulu deh. Ya baiklah, baiklah kita alhamdulillahirabbil alamin ya, semoga kita selalu istiqomah dengan tadarus dan semoga pahala membaca Al-Quran ini terlimpah kepada keluarga kita, kepada ibu dan bapak yang telah mendahului kita, Amin. mertua, sanak keluarga, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.